Uba ELHEG Menteri Kabinet Khuborjylla ulalong ukong san hakasngi penkuk burom Syrnot yaki Samla kibaladap Pule naka Regional Institute of Advanced Studies RIAS haki pang pentibet terekam komputer bat music course. Haka jingkran kumukong san hakani kasngi uba ELHEG ulayaro yaki Samla kibalawan pentibet yalade haki jing Pule hakani kajaka ai jing hikai. Ulakit bok ya baro ki Samla ki bala pendap ya ki jing Pule na kebenta kalawai bepernai haka jing jongki. Uba hek uai buram ru ya uba scam biswet unong seng bat utrai jong ka RIAS uba da ka jing yo I jingai jong ula ple kani kalat ka kabu na kebenta ki Samla jong ka temri boy bakin pentibet haki kam ki jam ki baya habdur bat ki jing dan kam kani ka jong. Lengba kani ka jing ai jing hikai uba scam ula pli kilat kilenti ki Samla bandrung haka yo ai kam ai jam kum ki brieu ki balanang bala pentibet ban tre ban kata ula ong ru ka jing le jong uba scam kala pen yo kam ki babon ki Samla joka temri boy nalor ukong san haka ne ka program sam Syrnot la don lang ru ka kong rona khamdet MDC barim na Nongpoh kum ka sembut kong san uba scam biswet director RIAS ula ai ka jing kran priang ngobha ka RIAS kelapan kuburam ru ya uba ELHEG uba layo eka khusnam third Dada Saheb Phalke Awards na kajing shirham jung ban kimtiu yaki padba. Khubor Meghalaya youth potential belong the driven demand. As a huge driven demand in the market today. Haka market joka wakam macam, haka young on the market joka employment. Kini akli area west middle area mau begini, ini area mau people na jail. Dan pendapat I imparting yang music training, but a computer training. Dan pendapat kena yang ni. Kalau ada lupa kerjaan duit. Jika lupa ini lupa. Pun saya lupa yang ikut dijui. But let there is a skill training. Kita skill kalau kita punya skill. Ini tu Peit punya. Kita skill kalau ini lupa ikut dijui. Kita don't have the market. Kita don't have the demand driven. Kepada demand driven Meghalaya, maka kita for komuni benda. Batang sulai kita sudah ini training, ilayo a placement. Kemudian ilayo a kam kejam. Kemudian ya kamu menyo kam kejam lapor. Ngong ipi. Kemudian ya belong tadi employee. You should be employer, but I come ajam weapon and create the employability. But me in lucky kuno na I come to create the employability to be employer, not only employee. Come belong ki employee. Teka even na kasi yung wala niya po Nongpoh for Khubor district is so many talented. Baru the people I yang performa do wasya do chirwai do baru ki benda ke item do machine. You are very genius going to be so talented. Na itu Khuborjylla function. Yon I jiruai ni, na supaya kali boleh bolong. Opitu ay tinggal di mana kita ada mana. Opitu bagi one sim yang office, one room sim of the state. They don't the capability, the state management. Stage management ini aware ka skill. Wabne na lang maruay na lang mantem, lalong perfect at tagal lain yung jopi. Hindi kumno na man maintain. Kumno man maintain man manage yung stage. Kumno man yung office. Kumno na lang ka kumno position yung office doon. But kumno ka body language ka jopi ko ang. Ka body language ka jopi ko ang kumno yung but belong to them, belong attractive. Bagi kita sendiri MP, lalu complete satisfaction. Kita kecil pun tak menjadi MP. Menjadi MP, Samla Khubor function. Kita ini kita state hearing, too good. Kita
Kira beno berpamah ke podang practice isu, tanglai isu, berwarna jiman toy, dan berdaya jadi isu, bersama dengan kiwepan. Lagi di sini ya, apa yang kita social media, kemudian cipal ke American Got Talent. Kena menang berada di nasional, ibu wana ke South Africa. The way wana ke stage, na nong wana di jaga dengan supaya kisah. The way he perform on the stage has become very, very professional. Very professional. There's no compromise on their professionalism. Agar professionalism itu kena betang perak naik them. Kami kiwan